Presiden ke National People's Party NPP Meghalaya bersembut Menteri Rangpa ke Jela ubak Presiden Tensong hakakat Waitrik Rempang uloong baka jingete kular hapadeng ke NPP berkesorkar NDA bayalam daka BJP ha Delhi kalong bet tang nakabenta ki kampenroy ya ke Jela. Habakren ha ke jingelap election banpan jingkershan ya ke kertong ke parti ke badai ke MDC bementa ke kong Magdalene S. Maulong ha Umsning Ribhoi District ubak Tensong uloong. Ki kampenroy nakabenta ke Jela kadai ke daw jong ke jingete kular hapadeng ke NPP berkesorkar NDA. Habak kentui kipat ba bakim day bensyak yalam bakla ba ke NPP kadai ke BJP uloong bahadin balashimti yang sorkar Jela haus nam arjar khatpra ke NPP kadentang kawe kamat rekam berkata kalong ban syakri kipat ba ke Jela. Hadin baka sorkar NDA kalapan klaim no ya ke Kongres ha Delhi ka NPP kalashim ya karai ban yalong parlok bat ke NDA bat bahai kumbala keno. Ngilabo ya kamat jongki kampenroy hakmat ke NDA bat namar kani ke Jela kelas sakhi ya ke jingwan jongki projek beper kadai tang kani ke jingete kular bangidan bat palat ya kata pensyai ubak Preston. Hakan ka subject ne ha para kuenti bapimpe ka subject jom ka diskonflik mabulma bakawain ke subject ka masukna ha ka market lene kayo ni na ka sarkar jela bapimpe ni na pasnayo na sarkar ka subject jom kayo ka de ka diskonflik. Habang Congress Council, kalak belum ke Yusin, kalak belum ke Yurat, kalak belum ke Yusnong, kalak belum ke Yusimet, tanpa subjek jom kayo kasyon Congress Council. Kapamut ngibat, yaw Krishna, kayo kahak dari ke Krishna, kayo kakot jom ke Jela ke jom. Tenanta syusyu kabakampong sange kadis kausil kadetang maka kaban penet pensang yang ka identity ya ka riti ka dustur ya ka niang ka rupong ka priong ka customary laws kamde kesti komen neka dei kadis kausil. Ketika kita di subjek on di dibayar halu kata. Bani nak kalian berpati, nampak bantong lepai pi, lalu baik bak jom kat hasil hills ke hills discoursel, uai yang ke jinjok, bagi sensyar yang ki arteli ke estate committee, hadir jom arteli jom punai punai. Kini kita di subjek kebagi kuat. Banang penklan, banang pensken susu, kenang bapa paten di jona di jompi. Nama kikun sama, don kiba pernah teli kiba tenia kiba ombek, bahna kejat penriu jomi kadon hakmir jom karet. Narun syana jukren, aku kata hakmir karet. Hab gini kikun an kiba pun kejaran. Hab tak si bepriu mama dekarun lah, kita terjaga. Umlah. Udah bisa kalau menurut mati, udah berpiong company kau ambani, kau ambani berusaha merinti apa kali, ambani dengan Thai, dia kena kami kerja juni udah sup di pagi, sila alakur hapun tidak mau siap sedekah, kat utama mama bahas fakta mau percaya ngopi. Bauan wat jaga mereka watang jipuk rumah heng katno ke mutoi kita kan ai kulai saya tak mau pai pipi kemau hai kata hapden kijing kita bon gaba mangi kenu lenga ong yepi ngijok kawe hadir kawe ka dari jalan betul betul benjo nisha kalau mau kamere
Henry usok ubakian, ubang yai ke, na kawe kapor sa kawe kapor. Dengan bapan ong yapi, ko kilong kami, ko kilong pa, ko kilong sama. Iong ibasa priang mana, ka expressway kabastan nanti nabakut Joko Forlin, nabakut Joko Forlin, hadu hamalidor, bakar connect hadu sisa. Posan hajar plus, tebentar bahap tang pok megala itu hadu malidor, kamu hadu ke Bodar Asam, kapoi kumba khat pra hajar plus. Kata investment kalau Meghalaya, khat pra hajar plus. Nanta kalan compensation, kanung duna, ya kasan hajar plus. Layak kiri apa bahasa? Nih, tu ya bos ni rumah. Nama dia yo hanata. Balik nama jadi hajar ter de cuti paklor. Kita di projek di Maluan bantu ada jelah Meghalaya itu. Keserbi mentakkan yang sisa kebangan dari jimila trelang batis bagi non sukses dong, kira mas dong, bagi roda. Ninyo yang kejaga, kabapit kebagian, kenang bagi baik bak, jom kejelang kejuni, kinyo yang kejikerfu. Jadi long kami kelom pagi pun sama kata kali kebentar keban nengkok, keban bak, ban pensyai hak wedei. Ka parti NPP bak kata bagi kenok bak ade ke BJP na kaya sai play susu la don ki ba permi kum kata bos no ba bali juba kum ba ngalaban tai ye kebentar ba ka election kaban salom haka arpui ke nanya tu ye bi kalau pelak kalau bagi kambak di kawasan di bakat hasil autonomous discoursal tentang kawanra yakian di baperoten menela ada jerketen ya kaan kendau siap kalang ka kendau siap kabak confirm kabak scan kabak kubor lembaga kenegaraan yang kini kendau disiap kibat mapi pilong terak kalak penlong kerigenti kalak penlong kerikur kalak penlong kerisnong kalak penlong kerirat kalak penlong kerisin kam lele tambah piok ya kahok long terai kata dari kaan kawai di bakal kendau bersiap. Ngidon bok iok sekawai kaan, kabak hau pada ka assembly jomi, Meghalaya Legislative Assembly, hau kat kenais pak nyobuang kami ong kalang transfer. Katapat di kaan ng state government, yakini kian, kibaga diskursil la pertreka, nibuk sa kawai, ba kalan transfer kan trekam hapo kejelami Meghalaya jumi perkuai kabamut kaya dia bat kiwipa kan menglak banjia lanu kenal bahaya kata makin tengis tu baklang yang nabi yati kan pokon ngima kabangila dekan kowe lemba juga district council tang ban shu ai lis tang kalis tang ban aiwan henry baja dedu bandong trai kata mlalong lanu bahkan nulong hiru lanu henry tang hataba kadon kakendon balese bandia aiwai nak kebentak katu katni teli kisnen na kadang ong yepi baka nekaan juga discoursing kala treka
kat hadu ba meneu badon sobret laong bom don kam syu ban registrar hangke polisi office de yang tani e hakamon jompi tan bakaan kala itu piom ki ban piom ki office sorka ko per ka registration ka register hapo jogetis council kamut kalabian ban pun sisa nama pun kubor katung kaan jom kasiksi